لوح فشرده صبا تقدیم می کند. آموزش زبان ترکی به روش نصرت. درس 4. به این مکالمه گوش کنید. خواهید شنید؟ Anlamadım. من متوجه نشدم. گوش کنید. Affedersiniz, Türk müsünüz? Evet, Türk'üm. Ya siz? Ben Amerikalıyım. İyi Türkçe konuşuyorsunuz. Biraz konuşuyorum ama çok iyi değil. Yo, çok iyi konuşuyorsunuz. Affedersiniz, anlamadım. Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. دوباره به مکالمه گوش کنید. Affedersiniz, Türk müsünüz? Evet, Türk'üm. Ya siz? Ben Amerikalıyım. İyi Türkçe konuşuyorsunuz. Biraz konuşuyorum ama çok iyi değil. Yo, çok iyi konuşuyorsunuz. Affedersiniz, anlamadım. Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. یادتون میاد چطور با یه نفر به صورت خودمونی احوال پرسی می کردید؟ Merhaba. و چطوری میگید خداحافظ؟ İyi günler. چطور یک همراه از شما میپرسه حالتون چطوره؟ Nasılsınız? جواب بدید ممنون، من خوبم. Teşekkür ederim. İyiyim. از اون بپرسید حال شما چطوره؟ Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? جواب میده منم خوبم. Ben de iyiyim. بگید من آمریکایی هستم. Amerikalıyım. Amerikalıyım. بگید من ترک نیستم. Türk değilim. Türk değilim. اما یکم ترکی بلدم. Ama biraz Türkçe biliyorum. حالا بپرسید تو چی؟ آیا تو ترکی؟ Ya siz Türk müsünüz? Ya siz Türk müsünüz? اون جواب میده بله من ترکم. Evet, Türk'üm. Türk'üm. چطور بهش میگید تو ترکی؟ Türksünüz. Türksünüz. ازش بپرسید آیا انگلیسی بلده؟ İngilizce biliyor musunuz? Musunuz? چطور جواب میده یه کمی بلده؟ Biraz konuşuyorum. Konuşuyorum. چطور بهش میگید تو خوب انگلیسی حرف میزنی؟ İyi İngilizce konuşuyorsunuz. Konuşuyorsunuz. چطور میگید من حرف میزنم؟ Konuşuyorum. اینطوری میگیم من حرف نمیزنم. گوش کنید و تکرار کنید. Konuşmuyorum. Mu. Muyorum. Muyorum. Konuşmuyorum. چیزی که این عبارت رو منفی میکنه در واقع کلمه Mu. که در وسط اضافه شده. Muyorum. دوباره بگید من حرف نمیزنم. Konuşmuyorum. Konuşmuyorum. حالا با هم بگید من حرف میزنم، من حرف نمیزنم. Konuşuyorum. Konuşmuyorum.
بگید من ترکی حرف نمیزنم. Türkçe konuşmuyorum. حالا بگید من خوب ترکی حرف نمیزنم. İyi Türkçe konuşmuyorum. İyi Türkçe konuşmuyorum. بپرسید تو چی؟ Ya siz? Ya siz? اون چطور میگه من انگلیسی رو خوب حرف نمیزنم؟ İyi İngilizce konuşmuyorum. بپرسید آیا ترک هستی؟ Türk müsünüz? Türk müsünüz? اون چطور میگه بله من یک ترک هستم؟ Evet, Türk'üm. چطور میگید که شما ترک نیستید؟ Türk değilim. Değilim. یکی از همراهان با شما احوال پرسی میکنه. سلام، حالت چطوره؟ Merhaba, nasılsınız? ازش تشکر کنید و بگید حالتون خوبه. Teşekkür ederim. İyiyim. شما ازش بپرسید حال تو چطوره؟ Siz nasılsınız? جواب میده منم خوبم. Ben de iyiyim. با در نظر گرفتن یا چطور ازتون میپرسه شما آمریکایی هستید؟ شما ترکی هستید؟ Amerikalı mısınız, Türk müsünüz? بعد اون میگه شما آمریکایی هستید. Amerikalısınız. بگید من خوب ترکی حرف نمیزنم. İyi Türkçe konuşmuyorum. Konuşmuyorum. دوباره چطور میگه شما آمریکایی هستید؟ Amerikalısınız. حالا دوباره بگید شما ترک هستید. من ترک هستم. Türksünüz, Türk'üm. Türksünüz, Türk'üm. بگید خداحافظ. İyi günler. به این شکل میگیم من متوجه نشدم. گوش کنید و تکرار کنید. Anlamadım. Dım. Madım. La. Anla. Anlamadım. Anlamadım. چطور میگید که شما متوجه نشدید؟ Anlamadım. بگید معذرت میخوام. Affedersiniz. من متوجه نشدم. Anlamadım. چطور یه نفر از شما میپرسه آیا شما ترک هستید؟ Türk müsünüz? چطور میپرسه آیا ترکی بلدی؟ Türkçe biliyor musunuz? جواب بدید یک کمی بلدم. Biraz biliyorum. Biraz biliyorum. اما ترکیم خیلی خوب نیست. Ama Türkçem çok iyi değil. Çok iyi değil. من خیلی خوب حرف نمیزنم.
Çok iyi konuşmuyorum. Konuşmuyorum. بگید من متوجه نشدم. Anlamadım. Anlamadım. اون چطور میگه شما آمریکایی هستید؟ Amerikalısınız. اون چطور میگه شما ترکی رو خیلی خوب حرف میزنید؟ Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. بگید نه ترکی من خیلی خوب نیست. Hayır, Türkçem çok iyi değil. بگید من خیلی خوب حرف نمیزنم. Çok iyi konuşmuyorum. بگید من متوجه نشدم. Anlamadım. چطور دوباره میپرسه آیا شما ترکی بلدید؟ Türkçe biliyor musunuz? چطور میگه شما خوب حرف میزنید؟ İyi konuşuyorsunuz. İyi konuşuyorsunuz. بگید نه ترکی من خیلی خوب نیست. Hayır, Türkçem çok iyi değil. حالا بگید ببخشید من متوجه نشدم. Affedersiniz, anlamadım. بگید یه کمی حرف میزنم. خیلی خوب حرف نمیزنم. Biraz konuşuyorum. Çok iyi konuşmuyorum. Biraz konuşuyorum. Çok iyi konuşmuyorum. یه بار دیگه بگید من متوجه نشدم. Anlamadım. بگید من انگلیسی بلدم. İngilizce biliyorum. بپرسید تو چی؟ انگلیسی بلدی؟ Ya siz? İngilizce biliyor musunuz? جواب میده بله یه کمی بلدم. Evet, biraz biliyorum. اون میگه یه کمی حرف میزنم. Biraz konuşuyorum. Biraz konuşuyorum. حالا بگید من ترک نیستم. شما چطور؟ Türk değilim ya siz? Türk değilim. بهش بگید تو یک ترک هستی. Türksünüz. اون چطور میگه من آمریکایی نیستم؟ Amerikalı değilim. بگید من آمریکایی هستم. من متوجه نشدم. Amerikalıyım. Anlamadım. Anlamadım. میخوایم آدرس گرفتن رو یاد بگیریم. با آدرس گرفتن در مورد میدان سلطان احمد شروع میکنیم. یکی از میدانهای بزرگ در استانبول. گوش کنید و تکرار کنید. Sultan Ahmet. Ahmet. Sultan. Sultan Ahmet. به این شکل میگیم میدان سلطان احمد. گوش کنید و تکرار کنید. Sultan Ahmet Meydanı. Meydanı.
N. Danı. Mey. Meydanı. Sultanahmet Meydanı. چطور میگید میدان سلطان احمد؟ Sultanahmet Meydanı. حالا اسم یک میدان مهم دیگه در استانبول. گوش کنید و تکرار کنید. Taksim. Sim. Taksim. Taksim. حالا بگید میدان تکسیم. Taksim Meydanı. Taksim Meydanı. دوباره بگید میدان سلطان احمد. Sultanahmet Meydanı. Sultanahmet Meydanı. اینطوری میپرسیم آدرس فلانجا کجاست. ابتدا با کجاست شروع میکنیم. Nerede? De. Nere? Nerede? کلمه معادل کجا چیه؟ Nerede? برای پرسیدن اینکه میدان سلطان احمد کجاست در واقع میپرسید سلطان احمد میدان کجاست؟ سعی کنید اینو بپرسید. Sultanahmet Meydanı nerede? Sultanahmet Meydanı nerede? بگید معذرت میخوام. Affedersiniz. بپرسید میدان سلطان احمد کجاست؟ Sultanahmet Meydanı nerede? جواب اینه میدان سلطان احمد همین مکانیه که اینجاست. بیایید عبارتی رو تمرین کنیم که معنیش میشه مکانی که اینجاست. گوش کنید و تکرار کنید. Burası. S. S. Bura. Burası. چطور میگید مکانی که اینجاست؟ Burası. حالا اون چطور میگه میدان سلطان احمد همین مکانیه که اینجاست؟ Sultanahmet Meydanı burası. Burası. نزدیک میدان سلطان احمد یک قصر سلطنتی معروفه به اسم توپکاپی. اسم قصر رو گوش کنید و تکرار کنید. Topkapı. Topkapı. چطور میگیم قصر توپکاپی؟ گوش کنید و تکرار کنید. Topkapı Sarayı. 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 چطور میگید قصر توپکاپی؟ Topkapı Sarayı. بپرسید میدان سلطان احمد کجاست؟ Sultanahmet Meydanı nerede? حالا سعی کنید بپرسید قصر توپکاپی کجاست؟ Topkapı Sarayı nerede? Topkapı Sarayı nerede? و حالا میپرسید میدان تکسیم کجاست؟ Taksim Meydanı nerede? جواب میده میدان تکسیم همین محلیه که اینجاست. Taksim Meydanı burası. Taksim Meydanı burası. میخواید بپرسید آیا همین مکانیه که اینجاست؟ گوش کنید و تکرار کنید. Burası mı?
mı? Burası mı? برای پرسیدن سوال استفاده می کنید از کلمه mı? حالا چطور می پرسید آیا همین مکانیه که اینجاست؟ Burası mı? چطور جواب میده بله همین مکانیه که اینجاست؟ Evet, burası. جواب میده بله قصر توپکاپی همین مکانیه که اینجاست. Evet, Topkapı Sarayı burası. Sarayı. حالا سعی کنید بپرسید آیا میدان تکسیم همین محلیه که اینجاست؟ Taksim Meydanı burası mı? Mı? Taksim Meydanı burası mı? دوباره بپرسید آیا همین مکانیه که اینجاست؟ Burası mı? Burası mı? یادتون میاد چطوری باید بگیم نه یا نیست؟ Değil. Değil. چطور میگه نه این مکانی که اینجاست نیست؟ Hayır, burası değil. Hayır, burası değil. اون میگه نه میدان تکسیم این مکانی که اینجاست نیست. Hayır, Taksim Meydanı burası değil. بعد میگه این مکان اونجاست. گوش کنید و تکرار کنید. Orası. S. S. Ora. Orası. چطور میگه اون مکانیه که اونجاست؟ Orası. Orası. چطور میگه این مکانی که اینجاست نیست؟ Burası değil. حالا میگه قصر توپکاپی اون مکانیه که اونجاست. Topkapı Sarayı orası. Topkapı Sarayı orası. و چطور میگه میدان تکسیم اون مکانی که اونجاست نیست؟ Taksim Meydanı orası değil. اون میگه این مکانیه که اینجاست. Burası. Burası. حالا میگه این مکانی که اینجاست نیست. Burası değil. Burası değil. حالا میگه میدان سلطان احمد همین مکانیه که اینجاست. Sultan Ahmet Meydanı burası. دوباره میگه میدان تکسیم محلی که اینجاست نیست. Taksim Meydanı burası değil. چطور میگه اون محلیه که اونجاست؟ Orası. Orası. بپرسید معذرت میخوام میدان سلطان احمد کجاست؟ Affedersiniz. Sultanahmet Meydanı nerede? بپرسید آیا مکانیه که اینجاست؟ Burası mı? Burası mı? جواب میده بله میدان سلطان احمد همینجاست. Evet. Sultanahmet Meydanı burası.
بپرسید قصر توپکاپی کجاست؟ Topkapı Sarayı nerede? Topkapı Sarayı nerede? جواب میده قصر توپکاپی محلی که اینجاست نیست. Topkapı Sarayı burası değil. چطور میگه قصر توپکاپی اون مکانیه که اونجاست؟ Topkapı Sarayı orası. Topkapı Sarayı orası. حالا بگید من متوجه نشدم. ترکی من خیلی خوب نیست. Anlamadım. Türkçem çok iyi değil. چطور میگه شما آمریکایی هستید؟ Amerikalısınız. بعد میگه شما ترکی رو خیلی خوب حرف میزنید. Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. Türkçe. بگید من کمی حرف میزنم ولی ترکیم خیلی خوب نیست. Biraz konuşuyorum ama Türkçem çok iyi değil. حالا بیایید یه مکالمه ترکی تمرین کنیم. زن ترکی از شما چیزایی میپرسه که باید جواب بدید. بیایید شروع کنیم. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz Türkçe biliyorsunuz. Biraz. Evet, biraz. Ama Türkçem çok iyi değil. Hayır, çok iyi konuşuyorsunuz. Amerikalı mısınız? جواب بدید بله من آمریکایی هستم. شما چطور؟ Evet, Amerikalıyım. Ya siz? Ben Türk'üm. حالا از شما یه سری آدرس میپرسه. من بهتون میگم چی جواب بدید. Affedersiniz. Sultanahmet Meydanı nerede? بهش بگید میدان سلطان احمد همین مکانیه که اینجاست. Sultanahmet Meydanı burası. Topkapı Sarayı nerede? بهش بگید قصر توپکاپی اون مکانیه که اونجاست. Topkapı Sarayı orası. بهش بگید میدان سلطان احمد این مکانی که اینجاست نیست. Sultanahmet Meydanı orası değil. بهش بگید قصر توپکاپی اون مکانیه که اونجاست. Topkapı Sarayı orası. بگید اما میدان سلطان احمد همین مکانیه که اینجاست. Ama Sultanahmet Meydanı burası. حالا اون یک سوال خیلی سریع از شما میپرسه. بهش بگید ببخشید متوجه نشدم. Affedersiniz, anlamadım. پایان درس 4